Hurmatly musulman bir toğanım, Allah Tebaraka ve Teala Hac Suresi'nin 1. ayatlarında Ya eyyuhen nasu ittaqu rabbakum O adamlar Rabbыңардан korkqıla. Sizlerdi жоқтан бар қылған жаратушы Allah Taala'dan korkqıla. İnne zelzeletes saati şeyun azim. Elbette kıyamatın zilzalası korkunçlu nerse. Yevme taravnaha tazhalu kullu murdi'an amma arda'at. Anı körgön күнүңөрдө, kıyamatın жер titregen körgön kezdе ar bir emizүүчү özünün balasını unutup kaladı. Bala emizgen, adam bolsun, hayvan bolsun, emizgen baldarını unutup koyuyordu. وَتَضَا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا Ar bir koş boylu boyundağını taşlap koyuyordu. Ar bir koş boylu canavar, adam bardığı boyundağını taşlap koyuyordu. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ Sen al күндө adamdardı nes mas avalda көрүп каласың. Акылдан ажыраган мас сыяктуу болуп калат. Чынында алар мас эмес. Бирок Алланын азабы каттуу. Валакин азабуллах шадид дейт. Я юханнас о инсандар жараткан Аллах Тааладан корккула. Албетте кыяматтагы зилзала шейун азим, улуу Аллах субхана раббиял азим, улуу болгон Аллах кыяматтын жер титирөөсүн улуу дейт. Өтө чоң дейт. İza şamsu kuvirat. Al күнү кыяматтын жер титирөөсү болгон кезде күн оролуп нурун жоготот. İza şamsu kuvirat ve izan nujumun kadarat. Жылдыздар кыйрап жерге түшөт. Ve izal jibalu suyrat. Тоолор тытылып, тытылган жүндөй асманда учуп калат. Ve izal ashar uttilat. 10 жаш 10 ай бойында бар төөлөр кароосуз көңүл сыртында калат. Эмне үчүн төөнү айтат? Арабтарда ошо бою 10 ай төрөй турган 10 ай боюнда көтөрүп жүргөн төөлөр өтө баалуу. Эң кымбат баасыга да көңүл бурбай коет. Бүгүнкү тил менен айтса, Lexus 300'ünü да карабай коесуң. Же болбосом 700 машинең сарайларыңды эчтемеңди карабай коесуң. Вайзал вухушу хушират. Жапай айвандар үрүп bir жерге чогулуп калат. Айвандар эмне кыларын билбей bir жерге уюлат. Вайзал бихару суджират. Деңиздер жанып от болуп кетет. Takvir suresi akırgaçı kıyamattın zilzilasını сүрөттөйт.